Nginibingelele nonke South Africa maphethela indumandumani edume esizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba uzoqedela mbeje mfazone empanda. Namhlanje ngimela endaweni yasefolweni eKZN mawungena njengesiphingo. Nento eyindumezulu eyisimanga enzakala kumina. I don't believe this. Njengoba as you can see behind me lana nginenkomo igama layo Tamatisi engenayo la bafowethu. Amandla omuntu kwaZulu awadliwe. Esandleni sami sokudla nginodokotela umlaba. Esandleni sami saka left nginodokotela umzimba okalimali. Kanti bekufanele phambi kwami ngibe nodokotela u2+2. Ubaba kabani? Kamatapatapa. La into eyenzakala bafowethu ngizokhumbula ukuthi la kwi-MK isifundise idiscipline neunity nothando. Laba abantu abahlala bexabanisa izinyanga ayisebenzi lento. Isikhathi sokuthi wherever you are ubone ukuthi izinyanga ziyazwana. La bengithi mina imini engihlala ngisiza abantu. Bangithusile labafowethu ukuthi ngithola ukuthi kunezinyanga ezizangithanda ezingikhonzile. Mina ngazi ukuthi izinyanga zonke zingikhuluma kabi. Lamadoda ahlale phansi abona ukuthi hayibo ukhetheleza amagalelo akhe siyawazi ebunyangeni. Siyawazi South Africa siyawazi ngesho. Nasemkhontweni wesizwe noma abanye bethu singawona umkhonto wesizwe abanye bethu siwumkhonto wesizwe. It's for you to investigate ukuthi ubani umkhonto ubani ongayena umkhonto. Abafowethu bathi khethelezi alwehli lungehlanga dudu mfowethu ukushonela umfana wakho siyazi umsebenzi omkhulu obhekane nawo kodwa sithi ungawarishe ngeshebo ungawarishe ngenyama bathi surprise na inkomo ama comrade akadle ubaba Msholozi le video ayofika kuyena Msholozi bekungaba iphutha sizinyanga ube uza usuka ezweni lasenkandla uphuma ungacoshanga ngisho iqathe liyo lodwa elenyama thina sazi ukuthi ezinyangeni uthi mawufika emzini wethu uhlathi uphuma udlile usuthi inyama uncinde njengoba nibona ke lamadoda enze into enkulu kakhulu ngizothanda ukubonga kakhulu kuma client wabo bona ngisafuna ukubabonga ngizobonga ama client wabo ngoba shukuthi manise sigodlweni anibaxabanisi anisixabanisi ngoba kunama client athi mayiya komunye azi ukuthi kufanele axove bona nje kufanele ukuthi bakhulume kabi ngalo bakhulume kabi kodwa lamadoda afundisekile ngizothi ezinyangeni zonke ezisibukayo bafowethu iunity ukubambana ngoba le ndoda engapha umlaba esandleni sami sokudla akaqala ukuyenza lento nizokhumbula umzimba okalimali makayo eyombesa ufikile futhi ehamba naye udoctor 2+2 bayenza futhi ngeblamani inkunzi enkulu bayenza futhi lento yenzeka bafowethu benosomahashi wherever you are ngizothi ezidalweni zabo ngizothi kuyinyanya zonke ngiyakhothama ngiyaphaphata ngithi dokoza makhosi ngizothi isandla esiphayo sibusisiwe kakhulu kunesimukelayo namhlanje basitshontshile isibusiso bangifika ngikhala bangifika ngine stress bekade siphuma e-eventini yakamaphumulo imali ayikho bathi hayi mfowethu ungawarishe ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga uNkulunkulu anibusise kakhulu nalabo ababechaza kamaphumulo siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise sizothi phumani ngobuningi ngoSaturday this Saturday kusasa phumani ngobuningi Saturday umsholozi ukhona la ngakaboxa sikhona la uzobe khona lamadoda athi thina indlela sesivulile hambani nongcwaba isosha thina sesendlalile niyofike nidle nisuthe nabanye bafowethu uma kunomuntu owenza into nibona ukuthi kumele silekelele lekelela njalo bafowethu amazi nje okudlulisa ukubonga bafowethu nithini kubantu siyabonga kakhulu ithuba njengoba sekukhulumekile nje kakhulu kodwa esifisa nje ukugcizelela kakhulu ukubambisana ukuhloniphana ukuthobelana kakhulukazi kulomkhakha wethu owaziwa kakhulu ngokungezwani igaba ke ifana nalezi niyazazi sezike zasihlasela ngokwehlukahlukana kwethu ngizokhumbula ukuthi eminyakeni engemdala kade sidlulela udokotela uThulani Manani I was the one owasephepheni ilanga kusho ukuthi ubulawe yithi so uma kwehleka isehlo esifana nalesi thina abantu abangabelaphi sinokwaqala sikhonjwa kuqala ziningi igigaba esingayiveza ukubukhona nodokotela u2+2 uzosho ukuthi nje kwaqhunyiswa ama cricket ngonyuyi yashaya umfana egcekeni washona kwathiwa kathwala umngcwabo ngoba uyena obulala umuntu so sizothi kumne wethu akaqine amisibindi whatever engafike endlebeni zakhe
abantu bayohlala bekhuluma, angene ngapha kuphume ngapha, abamba ubizo lwakhe, abamba isiphiwo sakhe. Ingakho ke sithe nathi ngoba kwehle lokho kwehlile asingambukelele emuva kodwa sisondele kuye ngoba ikhathi einzima njengalezi kuyadingeka abantu abazosondela ngeqiniso komunye bebambisane naye bazi ukuthi akayedwa bakhona baseduze kwakhe. Siyabonga kakhulu Mlaba mfowethu. Ukhona umuntu othi mayekubuka manje athi ngiyafisa ukufika kule ndoda ngoba izinyanga bayishilo udokotela lo umthakathi aphinde futhi uyalapha aphinde futhi uyathandaza akuthakathi aphinde ucela uxolo kuba uNkulunkulu. It's a topic for another day but maybe mawufuna ukuhlangana naye inamba yakho ithini? Ungasishayela ku 076 492 492 111 gcina ngo-0 u0 kugcineni. Mzimba Okhalimali athina amagama akho mfowethu. Khehleezi mfowethu, ngibingelela isizwe sonke sase South Africa, umzimba Okhalimali. Kuthe makuvela lesi simo sahlangana sina lamadoda 2+ umfowethu Mlaba, sengaze ngambiza ngumfowethu ngoba izinto angenzela khona zona nami ziyazi ngithusa. Mangabe kujwayele ukuthulula isandla njengoba umfowethu Khehleezi ejwayele ukwelula isandla, kuye kujabulise ngaphakathi enhlizweni mawubona kukhona abantu othi mawusesimene esifana nalesi benze lento abayenzile. So sithe sinalensizwa no2+, ake sivele sihlangane bafowethu, sivele siyenze into naye ezomethusa ukuthi simshaye ngesurprise nje. Belaphi bendabuko ngicela sibambaneni sibe into eyodwa size South Africa. Thina lapha eSouth Africa sithi nje masingabambana sibe into eyodwa. Ndumandumane ngizothi mfowethu kuwe, uma kunje nami kwake kwenzeka kwaba nesimo sokuthi dubuleke umuntu oyengada noma engisebenza naye, ngathukwa left and right. So lezi zimo ngibonga nje umndeni ukuthi akukho esakuzwile okukhomba ukuthi khona ukuthi kube khona imino ekhombayo. Lokho kuyangijabulisa. Lokho esikwenzayo bafowethu, siyacela belaphi bendabuko sibambaneni sihlangane sibe into eyodwa, sikwenze futhi makuthiwa kuvela okunye komunye sisupportane. Ayikho into ebaluleke njengaleyo. Nalokho esikwenzile siyamkhombisa ukuthi uma ngabe ujwayele ukwelula isandla kukancane ukuthi wena ululele isandla. So nami ngajabula kakhulu mabekwenza kimi bavele bafika nenkoma bafowethu. So bafowethu ngizothi ngizobonga South Africa, angibongi khona ukufa, ngiphinde ngibonge nomndeni wala ekhaya kobuamfana ukuthi umemukele uKhehleezi, ungamkhombi ngeminwe kodwa kube neunity njengoba nibona nje la kune memorial service lapha ngamva, kunesikhalango ziyabuya kuyakhonzwa, abazalwane baphumile baningi ngendlela eyisimanga. Bafowethu sengathi uNkulunkulu angasipha nje ukuyithoba njengoba siyithobile bese yena yasiphakamisa. Ilawo mazwi efisa ukwadlulisa. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Dlamini mfowethu, ungayishiphe le namba yakho. Khona abantu abakubuka bayachameka athi omnye hayi angifune imidlalo kodwa ngifuna yena qobo. Ithini inamba mfowethu? Inamba yase office bafowethu 072 77 46 107. Lalela ke mina nawo asihlangane lapha ku TikTok wami, uyalazi uDawa, ku YouTube wami uyalazi uDawa, uyayibona nje video uyalike uyayishare. Zenyanga eyenu le bayiqalile bafowethu indlela. Let's support. Mayishoneliwe ushoneliwe uyashada sandla izandla ziyagezayo. Asenze njalo nathi siyoba surprise siyeza ngakini kodwa mawungakwenzi cha kodwa yiloko. Kodwa wena oxabanisayo gcina namhlanje ukuzwanana ungenile phakathi kwenu, ukuthula makwani. Siyabonga. Ngike ngasho ngathi phansi eintabeni zasefolweni, phansi mawungena ubheke esiphingo, dume kakhulu le ndawo, idume ogumede oqwabe, insizwe ezithi ziyaphambili siye emuva. Siphansi ke esigodini sawo la esikhona bathi ngesilungu i-territory yabo. Sikhona ke sizinyanga la esizobusisa khona sizonyathela. Ngihamba nobaba kaMathafathafa, ubaba kaGoloko, ubaba kaBholojo, uDr 2+2. Wena wawuthi angizwani no2+2 namanga. Nginsizwa ngizwana nabo bonke. Indoda enza isimangaliso yathi Khehleezi impela sikaze sihlangane. Kodwa ndoda ngizwile ukukhala kwakho. La ukhona uyakhala, mina ngiyawazi amagalelo akho. Kodwa ngiyayithatha imali ezingane zami. Mina ngiyazi angikwazi okubi ngawo. Bangakhuluma ngawe kabi bakhulume bathini. Kodwa mina ngikhumbula okuhle okodwa wakwenza. Kodwa ndoda nayi inkomo ngithi mina duduza umndeni bokhabazela.
Khabazela koGcwabe sithi dudu emndenini wakamkhize nayi inkomo bafowethu sithi umphakathi ma MK amahle angazi noma ngiyawusupport uMK noma ngiwusupport uMK kodwa ithi into yami uthi bengani support pho ngiyisaphi lenkomo if bengani support angishongo njalo bo ANC angishongo njalo IFP angishongo njalo DA ukuthi ngiyi-MK kodwa bengiyisaphi inkomo bangayo ni-MK asazi sekuwena ufana lusho nangokudokotela uthi ngizokulethela qathatha uyilethe phakathi eThekwini wasuka kathumelanga uthi kufanele ngiyele siyazwana sisinyanga dokotela uthini namhlanje la osiyami kuhle kakhulu mphathi kuhle kakhulu okwenzeka namhlanje ukhombisa lukhulu esizweni sonke nje ukuthi uma singabelaphi kufuna sihloniphane sithandane sesekane kukuhle kukubi ngiyazi ukuthi abantu bacabanga ukuthi kasazani futhi asiphilelani thina sizovuselela ubuntu ebuntwini ekutheni masingabelaphi asazane sibambisane sizokwazi ukunqoba njengoba sonke sila okwehlele wena kwehlele thina sibuhlungu sishiye konke besingakwenza sathi cha noma ungathi kukamakhutha noma ungathi kukuphi siyofika thina makunguwe nje Nkosi yethu uma sifike sakubona sabeke sikubekayo inkosi izosiphosisa njengoba nike nezwa ke le ndoda idume kakhulu ikuthatha la kokuwena ukuthi ufune kubeke la noma ifuna ukubeke la Siyakuthathasa indoda nendoda yophiliswa yini isinqumo sayo so njalo nje le ndoda ithi indoda nendoda hayi akufikwa akunqatshwa hayi kodwa phela ke konganqaba uNkulunkulu esevumile inamba yakho uzokunikeza ungayifuni kimi ngaloko ngifonela mina ngifonele mawuza kimi ungadideki mfoka mlaba lo dokotela inyanga phela iqiniso lithi singahlala so3 la kodwa idlozi lakho yilona eliyoyikhethela ukuthi hayi lo khulumeni imzwile mina idlozi ilona elisho lo ukuthi ngifuna ukuya lapha ya so naba khethe yakho ngoba indlela ziyi4 wena khethe yakho ukuthi ufuna yini maybe ufuna umanikiniki maybe ufuna umzimba okalimali maybe ufuna umalithinithi so awusho inamba yakho mfowethu bathini bakuthola asiphinde sibambeni njalo ku-072 072 737 737 85 85 14 14 namba yakhe ke phansi komhlaba uyalingana phansi le umuthi uyadliwa khona mlaba ula endaweni yasemtuba mawubheka konkodiwe umzimba okalimali CBD eThekwini noma la eMalukazi uyamthola khona ukhethelezi hayi ngeke ngena ku-internet ngithola noma ikuphi MTN everywhere you go khona okweleta uVodacom siyabonga South Africa, ubekelela umzimba okalimali udokotela Dlamini. Angihleli ngedwaze lapha. Ngihleli nenye ngaphana. Ebelisitile ineminwe isandla sayo. Ineminwe u4 kodwa thina singafani. Ngihleli abakhona abantu. Imfongo phela. 1 2 3 4.
nalo isosho wazalo ukuthi uhlasela ngalo lemini so silapha abafowethu sizohlangana sibaphela bendabuko emkhakheni kuba abasazi besintu ngoba bekambe bendabuko sizothi kumfowethu akaqine abindolo asisibindi ngoba lokho kumehlela wamisena ngendlela lokho kumehlela nokuyomo nodlamini nokuhlala usemahlela sizothi bafowethu asibe kanye naye singakhembisi ukwehlukana imisindo ekuthole ibona ku-TikTok no-Facebook no-YouTube kubulwa kwabantu abangabekami bendabuko wenza ukuthi abantu bazokwelashwa bengathembeki kithi namhlanje sizothi kunye nokumbalo abangabekami bendabuko izinto ezasibeka la asibe la amathembo ethu iziphiwo zethu ngakho-ke asiyekukwembana nokulwa kodwa kuphela ngemathabathatha asindisa abantu abazothu uJehova ungakithi ubani ongamelana nathi amazwi lawa angithi silapho bakithi silapha sisakithi umhlawumbe okwenzekile siyayibona namtshela kuyisuke umhlawumbalingana wena kumele uthubeka yize lapha zizokhala eseshweni esivelele ukwehlelezi kudishimali sithi-ke hhayi Dr. K qina ndoda alesho lungehlanga into enjengenzeka nasemgwalweni ongcwele mshumayeli 3 ithi konke kunesikhathi sabo njengoba silapha sizosinatha esikhathini esibuye sasithatha umfowethu ngoba uneqhaza alibambile empilweni zabantu njengoba silapha kubuhlungu kakhulu ikakhulukazi Dr. K qina mfowethu into enje zenzeka efuna ukuthi uhlale nje phosini ungasuki noma zifike iy'phunguphuku uma kwenzeka into enje
emhorweni ezokuxhumana sebebhizi basho yonke into abangayisho bashintshe impembo yabantu ngoba bona sebethi babasindisile bezijwayela kabi. So ngiyikhuluma mina le ngoba ngeke kusuka abantu bezothi bona sebesindisiwe bese bekhuluma kabi ngenkelayo sibe sikhona bafuna sijwayele laba bafundisi laba bathi bona basindisiwe idlozi alikho kunjani kunjani besho yonke into bese bengayazi izitempelele ngendaba yokusindiswa. So bengiphatha kabi ukuzwa umuntu okade lapha ekhuluma izinto eziningi esedela abelaphi noma edelapha esethi igazi lenkukhu alikwazi ukugeza umuntu lifake ebhodweni elisile kodwa kade hlaba iy'nkukhu yena egeza abantu ngazo iy'nkukhu ubone ukuthi lo muntu futhi ubengabenzile bekungekholungisa. Ngithi angiyikhulume le nto ngoba sinenkinga esiriyazi njengamanje ukwelapha sebesebezithuli kwehliswa abantu abangeke kukho bengebona belaphi noma benezonke izangoma noma bengenazo iy'mpilo kepha ngoba babe bethina siphumelela amabhizinisi basebenza bandlela uma sebemoshe baqeda umoya sebeyabuya bazongeza ukwelapha lokho bafuna